Habari zenu? Habari zenu? Nzuri. Linda kidogo, si ndio hivyo? Simu wetu wa ajabu. 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 Mwambie Farao, mwambie nani? Farao. Tutarudi wapi? Misri. Tuko wapi? Kanana. Tutabaki wapi? Kanana. Ndio. Hapo hapo. Mnajua Farao ni nani? Farao ni Mungu. Ndio. Farao ni Farao. Ndio. Ndio. Ni watu tulie. Ni watu Kanani. Hapo tuanze mjipita, si ndio hivyo? Ndio. Okay, kwa majina naitwa Fane Mandela. Niko mmoja wa waganga. Dumwe mu waganga beza chama cyatoranije kiyo kuvurindwara umuntu ufite ubugwayi bw'ubujura n'umuganga wize. Umuntu wese ufite uburwayi bwo kubuza umutekano umuturage, muganga niko hapa ndakupatia namba ya hospitali, sio? Nakuvura gakira urundo chama chetu kiko na waganga wazuri sana ambao ni wazuri kwa kutunza magonjwa ya wizi, magonjwa ya kubuza umuturage umutekano. Abaganga barahari n'abandenze barahari babyigisha kundusha, sibyo? Ndumwe mubeza ariko arabandi bari hejuru yanje, nao muzabona ni mwakene, sibyo? Wagonjwa mikono juu, wagonjwa mikono juu. So, mimi bila kukawa nataka kuwashukuru sana. Mimi nawashukuru sana. Kila mara mimi huongelea mambo ya tribalism. Nini? Tribalism. Chama chetu ni cha Wakongomani, hakina tribalism yoyote. Ndivyo? Uwe nani? Sisi sote tumeumbiwa na aliumba Adamu. Aliumba nani? Mungu hajaumba kabila. Hajaumba nini? Imana ntabwo yigeze mu bwoko. Ndivyo? Sisi wenyewe ndio tumejiletea hizo mambo. Lakini kwa chama chetu hizo vitu hatustaki. Tunajua mtu ameumbiwa ni Adamu. Ni nini? Adamu. Ulizi kwa tavuka kuri Adamu. Akila utajeni. Dawa yaboneka na Musa. Yaboneka? Mungu akumba Watusi, Mungu akumba Wahutu, Mungu akumba Wanyanga, Warega, Bashi, na wapi Mungu aliumba Adamu. Ndio gutera imbere lazima tuache mambo ya tribalism. Bwana Sentamuraho. Waho neza mushakana. Ubonye ikibumbu ukuntu bihagaze intare za Sarambwe n'abaturage bari kucinyagadiho. Barimo barabyina ikinimba. Nuko byinira ku mutwe cyangwa ku musaya wacira umwami na noza na ajya bamuvugize na Njike Kayiko. Barabyinira ikinimba mu nkengero za Goma. Niyo mpamvu nayo ngize nini ku mutwe cyangwa ku musaya wa Njike Kayiko, kuko n'ubundi ikibumba iri hejuru iri ku mutwe, iri ku bwonko bwa Goma. Rwose barabyinira ku mutwe wa Njike Kayiko na Kirumwana. Umuntu arabareba bacinya akadiho akavuga ati rwose M23 ifite ibanga cyane. Umuntu ahita yibaza ati se M23 ubundi iratinyuka ikoranya abaturage ikibumba
M23 yizeye buriya erega kiriho ibi ni bimwe tuvuga buri munsi ko Goma byarangiye uri munsi y'iryo karani mu birometero bike cyane kugira abantu bahumve ni handi hari ingabo za EAC zo muri Kenya Mushakamba hariya kuhumva neza hafi ni kuri za antene za antene rwose ni ukuvuga ni hamwe bajya bagira impungenge ngo uri Kanyabuki uri hehe rwose kandi kuba bakubise uriya Omega akamuvana hariya mu ishyamba bivuze ngo nta n'ikindi bakwikanga hariya burya na FARDC yigiyeho cyane rwose ngira ngo wenda ikindi abantu bagomba kumenya yego ni uko za ndege na za sharing zabo ziriho nk'abaringa abahungu bafite telekomande bakoraho zikazimira yego ntizongere kurasa ariko ziriya ndege burya ukuntu bazitaga ni bazitaga ibinyugunyugu ibinyugunyugu byagurukaga ntacyo biri bubangamira ibinyugunyugu rero niba byarerekeje mu mashyamba ya Equateur sinzi aho byagiye buriya turavuga ko byaguye mu mashyamba nk'uko wari ubivuze ariko amashyamba niyo bikoreramo ahubwo turavuga tuti wenda buriya nta kitagira icyo kitabana nacyo yego wasanga ibinyugunyugu byarahuye na anti ibinyugunyugu ariko buriya ikiriho burya twamenye cy'ibinyugunyugu nuko ibinyugunyugu burya barabikodeshaga bimwe ngo byarakodeshwaga wasanga rero ubukode bwararangiye Mushakamba ibindi byari ibisaza n'ibikecuru wasanga ubukode bwararangiye bakagenda iyi Kibumba iri muri Nyiragongo kugira ngo abantu babyumve ntabwo iri muri Rucuru ntabwo iri muri Masisi ntiri muri Warikare ntiri muri Rubero nk'ibice biri kure ya FARDC aho M23 iba yidagadura iyi Kibumba iri mu maboko ya M23 ni Kibumba hafi cyane na Goma bishoboka ni Kibumba M23 yagiriyemo amateka cyangwa intambara ikomeye hamwe na FARDC icyo gihe intambara ihagera abantu bose baravuze bati Goma tombe baravuze bati Goma birarangiye M23 irangije ikora strategy nziza yigumira muri Kibumba yirinda gukora kuri Goma ngira ngo abantu niba babyibuka umunsi Kibumba ifatwa neza nibwo uwari umuhuza wa EAC ariwe ndumva ari Kenyatta icyo gihe yaraje Goma ajya no gusura impunzi za mu nkambi ya Kanyarucinya ariko icyo gihe ikintu cyamubayeho yabonye abasirikare bari kwiruka mbere y'abaturage arangije ati ibintu mbonye muri Kongo ntibisanzwe ubwo abirukaga ni aba FARDC bahunga none n'ubu ngubu intare za Sarambwe ziracyicariyeho Allo amajwi ko adasohoka ubu yumva ubu ari kuri kunyumva ubu uri kunyumva ndakumva sinzi ikibazo kirimo cyane cyose reka dukomeze niba none uri kunyumva kumva ariko aragera hakabura ubwo niyongera urambwira Bwana Senama naringize nti none uyu munsi bari kugira bati M23 iri Kibumba mu gihe Kongo FARDC ihora ivuga ngo izabambura naho bari urabibona ute rero kana Mushakamba wese wananirwa kubambura Kibumba ukabambura ahandi wataruka se ubu wananirwa kubambura Kibumba ukajya kubambura Bunagana Bugute bajya bavuga ngo banarasheyo ngo bakoze yo strategy wananirwa kubambura Kibumba ukabambura Nyanzare nta biriya mbona ni inka hari umugabo bajya bavuga ngo
iyo yarwanaga ngo yabwiraga abantu abona atari bumushobore ngo baravuga ngo munkize ntamwica. Njye mbona nabo ariko bameze, kuko ntabwo mwese nturasunika ukwegereye ingoma niba ufite imbaraga uzajya kumwambura sinzi hehe za Kibirizi za Rucuru, ntabwo byashoboka. Sinzi izindi mbaraga bakoresha ariko iziri hariya zo reka ntabwo ndabihakanye. bajya bivugisha ariko ngo bagezeyo ngo bica umwofisiye ariko ntibavuga amazina ye. Oya na kare bahoze babivuga. Nushaka umbwira ibyohereza inkuru zabo banditse, ni ibintu bisekeje. Barifata bakandika ngo twafasha. Yego. Iyi mbyino ya Fande Mandela ariko yatuma badasinzira noneho bariyahura. Karame? Imbyino ya Fande Mandela iratuma badasinzira bariyahura. Oya, ikinimba cya Fande Mandela kirimo kiracugusagoma. Umudiho we rwose arawuceka hasi, ubundi goma ikagira ngo ni ikirunga kije. Ariko wabonye bariya abaturage ukuntu bameze neza, baranezerewe. Urabona ko ibintu bakora n'ibibarimo bishimiye mu ventura cyane pe, cyane rwose. ngira ngo ni ibintu byivugira tujya tuvuga kenshi. Bamwe bati ni fanatisme, abandi bindi, ariko urebye oya ababihakana banyure inboxi ubundi tubahe video barebe Mandela yibyinira ikinimba. Banabonye mu magurupe agiye atandukanye kuko no kuri Twitter n'ahandi hose iyi video iri gukwirakwira, kuko hariya ari ntabwo ari ibirometero birenze 18 uvuye i Goma. ahubwo niba FARDC koko ikomeye nijye kubuza Fande Mandela kubyina ikinimba. Ntabwo babishobora cyane ko ari afande ufite ubunararibonye, ntabwo babishobora pe. noneho iyi video ije ikurikira amafoto. Yego, intare za Sarambwe ziri ikibumba rwose, amafoto atandukanye amaze iminsi acicikana. yego, n'ubundi ziri ikibumba hariya. Hari na video y'abaturage bari gucuruza. kuriya uravuga se biriya intare nkuru se ntiyari ihari? Nako ni intare nkuru yari ihari. Intare nkuru yari ihari, yarahageze bikomanga ku gatuza bagira bate, ahubwo noneho ifata icyombo iyobora urugamba. Bararasa ariko bibyuza. ngira ngo wenda ni video abantu bashije kubona, wenda batayibonye baraza no kuyibona mbere yuko muri aya makuru yacu. Ariko ikiriho nuko isobanuye byinshi. Isobanuye umutekano wo mu bice mu Ventura Controller, isobanuye umutekano wa Kibumba. Nkuko tujya tubivuga ngo ibiriya bice nibyo bitunga Goma, bashaka bafunga ntihagire moto cyangwa imodoka itwara ibyo kurya mu mujyi wa Goma. Ubundi nyuma y'ukwezi kumwe nta muntu waba ukiri Goma, kuko abantu baba bavuyemo baje mu bice mu Ventura Controller, abandi baje mu Rwanda, kuko nta yandi merekezo baba bafite. Niko bimeze rwose. Ariko burya AFCM 23 ntabwo igira uwo mutima, irabareka ubuhahirane bugakomeza, ubundi igakomeza akazi kayo. Ni naryo banga yarujije Kinshasa, ni nacyo abantu bayikundira buriya. Yego. Ni nacyo binagaragaza byinshi, kuko bituma abaturage bibaza ati ariko ubundi w'abantu bigo batubwira ngo ni abanzi, kuki watwohereza ibyo kurya? Ni uko nguko niko bimeze. Abadukurikira umunsi ku munsi rero bamenye ko Kibumba iratekanye, Kibumba imeze neza, abayirimo baranezerewe, ibimenyetso birigaragaza, ntituvuga byinshi kuko kuri kurigaragaza rwose. Abantu barabyina bakanezerwa, morale ni yose, nk'abantu baraye baryamye bagasinzira, nk'abantu bariye bagahaga. Niko bimeze rwose. ngira ngo ni inkuru ngufi twari tuhisemo kubagezaho kugira ngo tubabwire. Ariko bwana Mushakamba,
tutaragana no ku musozo. Uyu munsi Martin Fayulu yishongoye kuri Tshisekedi. Yongeye yamubwiye ngo je demande à Félix Tshisekedi de sélectionner 4 étudiants en 4e année de droit afin qu'il lui explique de manière détaillée l'exposé des motifs de notre constitution ainsi que les articles suivants 66, 70, 74, 165, 175, 190, 193, 201, 214, 215, 217 et 220. Ngo ndasaba Tshisekedi ahitemo atoranya abanyeshuri 4 biga amategeko. Noneho bazamusobanurira neza mu buryo bwimbitse impamvu y'itegeko nshinga ryacu, banamubwire neza impamvu y'ingingo zikubiyemo zimwe na zimwe arizo 66, ya 70, ya 74, ya 75, ya 165, y'ijana na 75, y'ijana na 90, y'ijana na 93, iya 201, iya 214, iya 215, iya 217 n'iya 220. Cette démarche est nécessaire car les professeurs de droit constitutionnel qui l'entourent hésitent à lui révéler la vérité sur la Constitution. Ati ubu buryo nibwo buryo bwiza bwamufasha kuko abarimu b'abahanga b'amategeko bamuzengurutse bamwegereye ntabwo bajya bashidikanya kubimusobanurira, baratinya. Ubu noneho yashatse kumurangira umuntu uciriritse ushobora kubimusobanurira neza. Ni ukuvuga uko bimeze, ni ukumubwiza ukuri. Ngira ngo ibya Tshisekedi bizaba kasamutwe mugani wa yamvugo cyane pe. Twagana no ku musozo tugashimira abari badukurikiye. Twajya ku musozo, urakoze cyane. Dushimira abari badukurikiye, tubashimire, ntabwo tujya duhema kubashimira, ntiduhema no kubasaba abatarabikora gukanda kuri subscribe haba ku Muco Wacu TV ndetse no kuri radio televiziyo Nuru ya Mashariki, ndetse no kutwandikira bakadushyikiriza ibitekerezo byabo kugira ngo birusheho kutwubaka babicishije ahanditse comments. Umugoroba mwiza. Yari Sentama kuri mikro, ndi hamwe n'umushakamba mikro ni yawe. Urakoze cyane bwana Sentama, umugoroba mwiza, Imana kwiteho.